Tu je. Ali to je... Sad ću da vidim. A čekaj što, daj tu jednu da se svojim, pa tu da ubaciš. Evo ga tebi. Koji je taj? Moj. Tvoj. A jebem ti kunju. Lazila tu. Gde je unutra? A ovdje. Đole, aj ti tu ne puci, samo ovamo. Koji? Osjetili je tu na tazinu. Tu je na tvrdo je. A tu nego... Ima onda rupa, da može se zavuče. Znači je ovo sve unutra? Moje. Tvoje? Uj, onda pali. Daj upaljač. I šta se to događa? Ho, 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 ho. Ihi, ajde mali. Jebeno što ona dole na dno dogrede. To ga jebe. Tu će na sjebe gumu tamo. A? Ne možeš tu da stigne. Može. Ma evo, trsi dasku. Sad kad neći zadnje. Daj. Ma jabrana bila se tu u daske, ne može da i priđu. Da se ne vidi da izveknem kroz dasku. Ne vidi se ih pa kad bi vidjeli. Čekaj malo. Trebamo da ide na čoše, Đole. Ne, Obično ne prođe dole. Pa se kriješ ti za Znaš gdje si ti, Đole? Idi stani na dom, ovo čoš ovako. Od nas, dijagonalu. Da mi možda pucamo tamo. Samo da se odmrne. Tepi ga, jebi ga. Ajde, basti gore. Ajde. Stani ti mali malo, stani. Ne mogu da stignemo ovdje, ja sam Sveti Petar. Mala je dole ova terijerka, bre. Je li ulazila stara terijerka unutra? Ha? A tamo je kuna, bre. Nije kuna u daske. Ovdje je druga, bre, čuješ? Ha? Ova druga kirušti se ovdje i nešto ovdje prođe, a? Gdje? Stani, Đole! Dole ode! Nisam stigao, džabe. Da si je vidio? Jesam. Pa je nema susta. A ne mogu da putim. Podigni! Pa dihni je, Možda ima još, bre, možda ima još. Meni prođe, odakle si došla? Odot, bre, odot. Otud, to je ta, bre, meni prošla. Pa ima još ovdje. Ajde da vidimo. Stani, Podigni je. sad ću ja, stani. Stani, ima bre, ne bre, ajde to. Podigni, baci gore, baci na ovo, na steg je baci.